Bu sampean mantuk Iya, Mas. Budal disusul mulai diterno kurang penak piye. Penak pokoknya. Ya. Penak mantul. Perjuangan di Hong Kong pirang wulan? Piro ya? 3. Nah, oke teman-teman, perjuangannya hanya 3 bulan, tapi it's okay, belum ada rezeki. Mungkin kesempatan berikutnya akan ada rezeki. Wes, kira-kira ada pesan-pesan nggak? Pesannya ya teman-teman harus semangat, harus sabar ya. Kalau nemu majikan sing rewel ya wis jalani wae. Sing penting nek ora ditokno ki ya tetep ning kono wae. Wes. Terus iki Mas Andro ki jan jos pokoke. Gelem nganter, gelem jemput. Saiki nganter ning bandara meneh. Budal dijemput mulai diterno nih kurang penak piye? Pokoke penak. Oke. Wes. Lah iki aku lagi diantar lo ning bandara. Siap. Wes ya. Ya. Hati-hati ya, sampai ketemu lagi nanti nek berangkat di Hong Kong lagi. Insyaallah. Oke, see you, bye-bye. Bye.